Babi mwen fò mbaz la nou. He shot you! Nou itilize, Sonia! Bebe! Sonia, ba sa pou moun, di pou moun mouve sa tu, nou itilize lui? Bon, mi ba la tou nef nan moun Soni wak di moun itilize, nan ki sa? Je ba de itilize sa ma pale nou. Sonia ou itilize lui? Se de San François pale a la ma itilize, go se pou ba sa wale itilize Soni. Ok. Bon mwen. Sa la pou la chéri, sa e pati mamoun nou. Soni, ki zo mwen konese sen ba eti mamoun? Mwen di sa la Sonia? Mwen mati mamoun nan afe la. Fantastik. Mwen Soni, samdi a mdi li net. Ok. Sonia, wè ba mwen fè, mwen ka pou son souflet tu Sonia? What? Mwen ka pou son souflet tu? Ki sa, an pou nyan Soni wou so ka leve men sou mwen pa vwe? Yes. Wou so ka leve men sou mwen Soni? Fantastik. Mwen baka pap Sonia, mwen baka pap. Mwen ta yon sa sou mwen Sonia, mwen pa bote pou bel toal nou, mwen sou sa? No problem. Mwen baka pap Sonia. Non papa, oh. Pa ou bon sa va moun pou leve men sou, papa. Non son Sonia pou mba e frekant avem la. Sa va, ou bon sa va fe papa pou ap leve men sou fi. Fantastik. Soti a bon vwe. Mbo chanson ade? Ok, papa. Ki do pou son? Ki do pou mal ma pleve men sou mwen pou mal ma mette l'od nan de zot? Pou nya la pou vin fwe kon an afe. Zadi so fem la. Dak mak tan nou la men ti fè a getan do la men. What? Si tu vin ma vini, pa mette m chome ba la nan preske yon vye men. Ok. Fè dit mon chè. Zabi. Am vini. Yo, amon chè, dak mak ton sos kwa sa nan moun men. Ba la men, a men po di yon. Men po di yon. Kasan? Maman, apo, kilo vin nan maman? Mla lokan. No problem. Ki sos kwa sa e sosan? Non maman, son sos kwa pou manje a diri maman. Se kon sa pou mwen a di, so son evite m vin manje avel, oui. Oh, wow. Manje. E mi se pou manje a diri la. Wow, manje. Sou moui maman, mak son jo. What? Ou vle moui sosan? Ou vle moui? Non maman, la blem blo mou. Male maman, kouche dade. Pa fe go e fo. Grasa gen bak moui. Ok. Yes. Madame de Vex, Oga don charge. Madame na Iran, Oga na Iraq. No Oga problem. sapona do am like a bomb. Abo sezi. Vai continuer lá? Tine sof fe la. Moun wap vin pou? Non, mam bat vin pou. Regarde. Tine bom sou. Soson, gele sorti ou va sorti? Sorti mwa sorti la. Tine ne bom sou pa. Pati mam sa non? Koda bon siyet api wili. Siyet la api wili a sou do frigide wap wan. Pati mam sa non? Mbap di sa kon soson. Soson nage nan vagabon. Ok. Ou santou bien kounya maen? Kounya la miye. Mbap Ok. santou bien di tou. Ok maen. Men bot la fwa ben. Entre nou. Oy. Bonsoir, mami, comment est-ce?
Bonsoir, bonsoir. Bon, ti nene ou la? Mwen an pom. Ti nene, mwen pale pou nyale? Oui, ou mè pale avè. No problem. Mami, ou te malade? Mwen, mwen de kon la fev la tap tuye mwen. E yo pwede ton te malade yo, pi te garson nan son. Si an fòm, mwen ka problem nan program. Ah! Sorti nga? Koto jwen parle sa? Ti nene, e ba ou te dim? Ti nene, e kon te bosse ta pi ou lim tu pi kon di sa ti nene. Non, son. Lò pale kreol, fò pale pou moun kompren. E bou de din, si nene, ma bosse ta pi ou li pou pa di person moun sa, pa di moun sa men. Se mwen mari mwen te di pi am di sa. Di mari mwen sa. Mwen di ti fi a sa koun ya ti fi a pin, di mari mwen sa. Si nene kon sa pase, al kon se ton mwen, si mwen. Ti nene, pou ki... E pi fò bon moun lò ti ta pi ou li. Wesley Chessy! Maman. Jesus! Son, Non, mensaj vokal man nou mwen botan de. pase mwen. Kote ple li mwen. Oui, li ple men. Man fam gasa de ou men kome. Maman, son mensaj vokal li voye pou maman li papte de so ap di. Fè men bouchi son. Oui, kome tout moun an fam, e bo kote bo. Maman, fin dan de mensaj vokal la pou fè repons. Men, e pa se telefon an pou a men, ba palon ko.